medi de afia amankwa tamaklo na maboy remu wo Faith Homeopathic Clinic na Dr. Reverend Kankambodu aba anoposi enkasamfa liver ho eno echi no na apomuden ahodo a won mo ye wo ho so ode beto ho ode number no so ato ho tie bi na liver no mo aka edi dwumaso pa woni padua no mu ti ba bibi meka no emenkofa hawo yentie sankomo ye nche dog ye mo akwaba mejo so baba bia boko Adom ne ama Faith ho ye de na me Adom na ho e fedodo o dress ne ye bad that's it o say that by ayade and pause here ka fa me wa no this wa de everybody say ujina na so ama won me that's it and pause here liver and pay hwe ye brebo no on say brebo dwumadi a odima ya pomodin wie pay no esombo yi pa hwe organs ahodo a ewe ye nipadua mu a ebitimi aka say in terms of numbers brebo no functions very numerous a chain any other organ na so hwe organ other organs depending on it pa brebo no okay the juma odi no range from digestion to reproduction and baby for example so oba ebitimi ye reproduction na so oba betimi awo a ne hunsu ye fe estrogens no a liver and a boy produce the same thing applies to the man bema hunsu testosterone no brebo ne produce ni na come under hormones as our hormones is on a bikroya na adetia na ekrowu a refill your body cells na my ho ye fe sometimes we hunse kutwakra abeda baby depending on how they obviously treat cat na eba ye no brebo kroya yeji diewi ekwan aduane ne be fa so akọ digest the friends should be bile the level of insulin concentration you know say a bit more effective ama sa aduane na timi ayam no brebo no na make sure say the bile is concentrated nti brebo dwumadi no ebi nso esano no bema say moja etimi adiefu sane woni mu brebo wo major play bia o play wo ho but more importantly on say aduane bia yidi bia no e convert it into glucose energy na amount a say e call blood him at any point in time no brebo no eni susu ti brebo na koye say ochimaya ode na si ojapade no so onhwe so ma in terms of the glucose energy na yejidi awie na nipadua na digest no brebo no twini nyina ne na kura na ade amaye nipadua na kakra ebribia nipadua ne hia ti se brebo na ntimi ni se adwuma we nyina onim se nipadua be run a deficit just say when ntimi unregulated amount se ekomu bro so a diabetes na ekonya se ntimi ankoye so a eno so a edibeba na ede na ma ohawba enioma ema brebo dwumadi ekofom edoso pa especially that time here yewo mu toxins enioma fear try environment ne ho hye because liver no the dwumadi pa say it is the chemical factory of our body nyaminyansam no ka wo hwa enioma bia enye ekoye ni paduam no the liver together with the kidneys no and the primary organs say so detoxify the system no make sure say if you fire you me aduane na ye mframa mu nyina no e be fa mfifire dwonsomoni ajanemu asa pie it is a liver no be impaired na ontimi nye saa adwuma we nyina ama system no e habo toxins if it na nipaduanim no say if so me nipaduan be acidic the moment of nipaduan be acidic no it become conducive for bacteria germs to thrive. Some normal acidic areas. Until the moment any pedian be do something, so let's say, or be comfortable for disease. And that breborn so no, the be autoimmune condition. So breborn in terms of helping the immune system to fight diseases. No, breborn di akotene hopa. And when it is a breborn to me and say so the level of protection of pedian one above from. Adie who cry autoimmune no say autoimmune ne ba eno no ebe bibi say afi kram podie onipadua na sese nka okutia yade no okutia ono an ho because one antibodies ebe ni nyina koye baako
na afede omo fight with nipadua na no ne ade a ehupa na obinya sa condition ni bi na se o treat ana se onimu a otimi say sika wo no especially omo bom chim to no go wan hwe abeka se bayfo bi kra na eyo because banum adrobia enko e wo say e ko treat sa autoimmune condition no obrebonim e ma brebonim nya ne sanity say the beya e bit me because if e be drug metabolism obanum adura kwan e be fa so akoye adwuma e brebo food metabolism brebo we did the most balanced diet say brebo na ntimi anya na adwuma ya o balanced diet na be ba be poison to your body inti no sanyoma we nyina kyereze brebo no esombo pa na onim say ye ba amamre kwan mu kra ampo na wo some African countries bia they believe in great deities na say drew almost major sacrifices now almost sacrifice animal no to the gods part of the god no the liver. Scientists believe say we live on our liver. That is why it became liver. Live, I don't know if also by a liver. Until without the liver, we can't live. Until we live on it. You know, very important. It is so be share. Ya dear who don't so any DSCC any so. Ni relate to a liver dysfunction. As I talk to you right now, research in Biakoso, Pennsylvania, Omar discovered say about 67% of all diabetic patients that was sluggish liver. There's a liver into me in the Jumay. Ayenya. Na ya into me in the Jumay. A major contributing factor. Ama esichiyade no adokro safo ni nyina. Nti se nipa no betimi ade no ho esichiyare anima. Is all treat the liver dysfunction no. Na liver no so etimi ade. Aye na dwuma na aboa. Mema epa awo, ma epa awo. One balance ni hormones no, ama estrogen, testosterone na nkosro a. Obeye ne den. Sebio, enu nti na de bia ka se bema. Ohun se bibia sia ye moye trimu nkoto aduro. Po akoto aphrodisia no. So opeba. Aphrodisia bema bema no kwa na asori keke. Ohun suo na agene no, entimi nya ho adwuma. Enti no obebo adwuma ni nyina ebe yo won se da ko ye be ka jo se nkran ba akokra nya odia because aphrodisia na entimi nya suo no ho adwuma. It will ba Faith Homeopathic Clinic ye treat ya de na kasa na aye wo no the root cause. Amensuo na bobe oni mpampa. Those days ya na nanom kampampa me nya ne mpampa ebio. Teme perform out music. Yes, all the bitch on. A more solid sperm. Our counts ni nyina wo so kama. Abro ho ya adwuma no be wie no, na mfa so ni di so. Ene ye adwuma to ye tutu ogu da tuom saa ne atibife na eleta wa bo so ba pa ye ni me no e ba bia ntimi ba. So so be ma pa o peba o. O peba sika wo fi o peba nso onya. Nti Fabra Faith Homeopathic Clinic na yembo ye wondro ye wonfidie ye be gyemra hwehwe oni paduanim ya de bia this ya de the last quarter adance ya eba no sojani a ono wanya problem a ta wogu na beti so na no mansuo stroke ne chi na ne sa de dan ne sa so say ya ne stress so ta wogu ni ha na no nsuo so gu ndimi control oba ye twetwetwa nro bi man la cases ane sam enrobi afi papai oba na yeso ni mu no okono ono ana nante kwotana de kem enu nti no enro ho wo ye oba wonya menstrual disorder wo hu say o menses ne ba itimi ba 3 times in a year onim say sa ade ya e fe no contraceptive ya after sex research because oba they say ya nhwe ni in the next 10 years ye maya na iwiwi ss no oma wo ho be ye because said when you say what fat do cry twice in a year every 6 months be a one back body ni betimi handle get rid of the effect but you say nkwadai pay as you go pay as you go they pay as you go oye bia no akonom oye bia no akonom ama saade o mu say otimi bu ni nsa 3 times in a month utwa onya ne menses a o che oba na okoso Yesu atade mu no entimi ntwada enu ntini ye besro wanhwe ya bedu tama wanya be ma odon na wa be yo ho ade na opeso na afi awo no etimi ba fa number no na f brain bra Santa Maria Sisia 0547 sorry the phone number is 0540 710 940 yeah 0540 710
940 bra Santa Maria Abuya Jansi ya ana 0244 0244 58 38 59 0244 58 59 and now say takwade line with Dr. Boatia Yakado when himself share this year friend 0547 57 8494 0547 57 8494 ya die bia yesa bra Faith Homeopathic Clinic na enkomwa ya da one side of so Faith Homeopathic Clinic Dr. Reverend Kankambodu na yete no enkano